Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura l-uffiċċji l-ġodda tal-kumpanija Chiliz Blockchain Campus fil-Gżira. B'investiment ta' madwar 50 miljun euro f'pajjiżna, din il-kumpanija taħdem fil-qasam tal-futbol internazzjonali u tispeċjalizza f'dak li jissejjaħ tokening. Chiliz ilha topera f'pajjiżna 14-il sena u 18-il xahar ilu ħadet id-deċiżjoni li taqleb għat-teknoloġija blockchain. B'investiment ta' madwar 50 miljun euro, din il-kumpanija tispeċjalizza f'teknoloġiji bħal tokening li jistgħu jintużaw fil-futbol. Il-kap eżekuttiv ta' Chiliz, Alex Dreyfus, spjega kif permezz tal-blockchain wieħed jista' jixtri tokens f'diversi klabs tal-futbol u jkun jista' jipparteċipa f'deċiżjonijiet li jieħu l-klabb. Preżentament, Chiliz għandha ftehim mal-Juventus, PSG u West Ham United. What we're doing is very simple. We are helping football teams like Juventus, Paris Saint-Germain and all of these teams to engage their fans globally. Concretely, it means that a fan of Juventus here in Malta is going to be able to buy what we call a token that gives you a right to vote on some decision of the club. Spjega li permezz ta' din il-kumpanija li timpjega madwar 50 ruħ qed jissaħħaħ il-kuntatt bejn il-klabb u l-partitarji. We use really the tech not to change the world or not to make new payments, it's really to engage with their fans globally. Dreyfus ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jiżdiedu l-ammont ta' timijiet imsieħba ma' Chiliz. And we're going to announce in the next few weeks more teams in Spain, in UK, in Italy as well. So yeah, we think we're going to have more or less 10 teams when we will launch the app, because it's going to be a mobile app that will be launched this summer in a world premiere in Malta. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri saħaq li dan l-investiment qed joffri pjattaforma biex iżjed kumpaniji tal-blockchain ikunu jistgħu jimirħu f'pajjiżna. Eventwalment da ħajkun qed iservi wkoll sabiex jilqa' kumpaniji oħra tas-settur tal-blockchain joperaw hawnhekk li jaħdmu fuq ekosistema sħiħa mbagħad li jiġifieri jaffettwaw is-settur tas-servizzi finanzjarji, jaffettwaw is-settur tal-loġistika u ħafna setturi oħrajn. Xkembri sostna li dan is-settur qed jissaħħaħ ukoll, hekk kif l-MFSA qed tipproċessa applikazzjonijiet għal banek li se jaħdmu fis-settur tal-blockchain. Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif fl-aħħar snin il-Gvern kien fuq quddiem biex jinħolqu setturi ġodda fl-ekonomija u fil-blockchain u dawn joħolqu impjiegi ta' kwalità. Spjega kif il-kumpanija Chiliz hija eżempju ħaj ta' dan. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.